Ovo je bio vaš komentar, hvala što ste se javili. Idemo dalje, netko nas čeka. Evo, ja sam sad na drugoj temi. Božo, izvolite. Pa gledajte, što se tiče druge teme, ja mislim da sama mogućnost da Beljak postane nacionalna figura je po sebi hrvatska tragedija. I jednako takvi su i Taritašica, i Vrdoljak, i Milanović. A razočarao me zastavnik JNA. Ne znam kako se zove, mislim, koji je meni uvijek bio simpatičan, bio je umjeren, pametno mi je djelovao, da je on mogao preći Beljaku, pa ja ne znam gdje je tom čovjeku pamet. Ne znam na koga mislite, na Vlahu Orepića? Na Vlahu Orepića, da. Da. To on me razočarao. Ja sam stvarno mislio da je on jedan famozan tip. Uvijek je bio odmjeren, pametan, međutim, ne znam šta mu je došlo, pa se je uzeo za saveznika Beljaka. Strašno. Eto, hvala vam Božo što ste komentirali ovu drugu temu. Netko nas čeka, dobro večer, dobrodošli u Stav. Idemo dalje, dobro večer, dobrodošli. Dobar večer. Slušam vas. Halo? Čujemo se jako dobro, izvolite. Dobar večer. Dobro večer. Što se tiče stožera, između politike i stručnosti ima jednog i drugoga. Što se tiče Kreše Beljaka, ovi koji ga kude nisu u stanju ni pratiti redoslijed riječi kojima on govori. A što se tiče gospodina Milanovića, predsjednika, za njega me nije briga. Ali morali bi paziti na ugled jednog predsjednika države. I ne svakoj budaletini dozvoliti. Dobro, to nam nije tema, da. Evo, iz režije kažu da nas neko drugi čeka. Imamo nekoliko linija. Halo, izvolite, dobro večer.